Hajde zajedno da odemo na doručak na moje omiljeno mjesto i da se družimo naravno sa Arapima. Danas sam pozvana na doručak od jedne moje drugarice koja je Kuvajčanka. Ja volim da se družim sa Arapima, posebno naravno sa ženama iz mnogo razloga, pa hajde da vam navedem neke. Prvo pravilo kod njih je da nikad ne pričaju o bolesti. Oni uvijek kažu Elhamdulillah, a Elhamdulillah na arapskom jeziku znači hvala Bogu na bilo kom stanju, tako da je uvijek oko njih neka pozitivna energija. Drugo je to da nikad one ne govore o svojoj porodici, da drže svoje stvari privatne za sebe i naravno to ja jako poštujem. Na trećem mjestu je to da su one jako velikodušne. One su uvijek spremne da plate sve, a ja to ne želim da zloupotrebim, tu njihovu velikodušnost, tako da se uvijek dogovorimo da jednom jedna plati, a drugi put druga. Ali vjerujte mi, ona bi platila i da naručite cijeli restoran. I četvrto što je jako važno je o tome da uvijek razgovaramo o temama koje su usmjerene na uspjeh, na karijeru, na knjige, na neke poslove, na izložbe, šta možemo da uradimo zajedno. Ja volim takve razgovore. I na kraju, one stvarno cijene vaše vrijeme. Nakon svakog susreta dok dođem kući, ja dobijem poruku zahvalnosti i danas sam bila u društvu jedne javne osobe koja vodi program na kuvajtskoj televiziji i ona nema problema da bude snimana na ovim mojim YouTube kanalu i jednom ćemo čak pričati o položaju žena ovdje. Ćao!